Oke, competition lagi kami. Kristen ahem tu disungka dedu karena makan hong kadedu. Kristen ahem tu disungka dedu karena makan hong kadedu. Jadi sidang lote tanam kang hongson nabe jadi munti persike tanam kang hongson kiabe jadi sidang lote tanam kang hongson nabe jadi munti persike tanam kang hongson kiabe. Kristen ahem tu disungka dedu karena makan hong kadedu. Empu kirbi kasam se alir rajam ke lambi Tuhan ke daya kirte